Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiriba khwai punamapu ahan ba maktada Keisham Yaiphaba thagatchari amadi ikoknona khoiramjari. Northeast window na puthokchaba thoram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maruoiba thodo wathoksing kupna khananainabagi thorum amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is people's pressure mountain. Hairiba himsigi matangda khananainabagi damakta koigi studio da lengsin biduna lebire ahanba maktada ikai khumnajariba oza Wangkhemcha Shamjai Chief Editor Kangleipakki Meira ozabu hannana dakha phongdoksari. Anisubada oza Sonamani Potshangbam Socio-Political Commentator ozabu su koigi studio lakpibagi damakta thank you so much oza. Ozani bu koigi wahang hangba hudringaida koi mayam punna viewers mayam punna koigi visual matik amtang hana yengminasi. The state government is doing, the preparative who killed Anand. We arrest it. Not saying only words. Lemnathari is not only words. We arrest it. And we book. We penetrated to the enemy zone. And similarly, the two incidents which has happened in Hautak 1 and Ningthau Khong, it's very highly condemnable. Targeting to the civilian is a cowardly act. Let us see. Today also just right. Wasi susi function se lor matum da ko kalati bani kali karam bataur kanda ai na sahay kare maya de le ko yarwe maya de le ko yar dis de le tata security वगैरह ama वगैरह state protect ko sele ge hadi state ko protect ko hota hai sele ge hadi state ki praja mein bo innocent mein protect ko hota hai adu protect ko hoye state ko su protect ko hoye praja ki life se protect ko hoye moi idhar sida hen ma khas athre ben more right anybody Yeng na bako gunate mo. Koi masen hala bado yeng na bako gunate. Security sing, central forces sing. You are not invited here to observe, to see what is happening, what is going on. You invited here to protect the state integrity. You invited here to protect the life and the property of the innocent people, not to watch. Yeng na dekh rehne ke liye tum logo nahi bulaya hum logo. You are invited to save the life and the property of the people of the state. We are Indians. क्या समझता है, क्या खेलता है? एक आदमी की जिंदगी बहुत कीमत है. हम वो खेल में फंसने वाला हम नहीं है. We will take our own decision. अदुना अपन कैसे धमकांदा, कमांडो, पुलिस, IRB, MR, Legal State Forcing. मतम पुन मक्ता सेम सारगल लेके तो बने. नशा नहानवे यारों, सुती लोगों यारों, नशा की नवी बागों. नशा की जाति नहीं कहीं थोड़े हैं कान चंचल लगा कन्ने न बहाना बदो पीपल्स की प्रॉपर्टी लाइट कन बदो बोले कोई पॉलिटिशियन ना कोई अदुगा सरकार ले लिबा कोई तो central forces who are taking side and to replace by the neutral force so that the life and property of the innocent people can be protected. That could not be happen. If that kind of things happen, I'll definitely look into and I'll destroy it. It is very sad living condition of the families and someone knows their husband living families and small children, someone's as well mothers. It is very unfortunate and very sad, and it is highly condemnable, and condemning in the strongest term those who keep militants, the terrorists who are killing the innocent farmers, and the state government has already started hunting the terrorists, and we will definitely hunt them down, and we will book as per that. Oza hojiki khoigi manipur chief minister na yamna thamoi sokpa hai gadra yamna akanba wai hai gadra we are Indian we are Indian and you must treat same as Indian hai wai do yam kanba wai ni khoigi maru aina mapalam dagi lakpa security forcing na manipur da lai was they are not here to just observe what is happening around. They are invited here to control, to safeguard the integrity of the state.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯞꯅꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ CMꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ FMR ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯔꯦꯖꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 33 ꯐ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯍꯟꯕꯁꯤꯁꯨ स्क्रेप तौरे थिंगे है बनी अदुग अमरोमदा अखोगी मिजोराम की चीफ मिनिस्टर ना अखोगी मणिपुरदा PR लाहनिंगबगी मरोन जो खैना उबा फंगी ओजा अखोगी होजे लेंगाक से people pressure मैम हम लेरे CSO सिंग मैम ना कोको मीना ते CSO सिंग ना अदेगी डिमांड तौर मैम जे तसेंग ओजा अखोगी लेंगाक से यम pressure लेरे को स्वाई मतंग हिदा ओजा के बाबा खलोन हाम बगी उन हाबियो यम नोइचे अखोई नोरस उन्दो मैम लिंगबिर बुइना इकोनोन खुरमजरे याफेबा से यम नुआई बे यम पेन बे असेंग मणिपुर के अखोगी चीफ मिनिस्टर गाइदो ओइरब्रा हाइबे वखल अमगा अखोगी फौरी आइदी नागोय फौरम दे दो से दे अखोगी ओइरब्रा चीफ मिनिस्टर बे ना अखोगी दुपा थोगलगा वांगांगपा सिदा अखोगी मणिपुर से यामना अखोगी मियाम आई अमा यावनको आइसु पेले लेबाक असिगी लोन ऑर्डर मियाम की पुंसी लंथुम लागपा मियाम का लेंगाक अफो मरी लेंगरीब्रा हाइबे सिदी अखोगी लेंगाक सासल तौरिबा मियाम की मियागी मुट ओइरबे गाइबसिंग दो मखुन तौथोरपा थाबकसिंग अदुना मयक सेंगना पोप तारगा दुम लेगदबल अफबा लेंगाक अमा ओइरबा मियाम की खोलाव की सोर की खोलाव नि हाइना खन्ना अखोगी पाजना अखोगी इंप्लीमेंट तौनब होनबा लेंगाक मियाम मरी लेनबा अफो मरी लेनब होनबा तुमगी फ्यूचर जेनरेशन की दमक खलगा थौ पाखटपा अदुगुम्बा लेंगाक तो कइदवदसु अफोबा लेंगाक निना दुम ले लौगनी अदुगा लेंगाक तुग मयोक्ता मियाम की पीनबी इहो खोलाव बन ब्लॉकेट मियाम की प्रोटेस्ट रैली अदगी मेमोरेंडम पीदना चंगबा अमत तौरोय अमत तौरोयबा अहलमना नुसु सितर उना लेंग बहुदी हारिसे हाइबसे ताबनेबा अदुबो ngasi di aina sira hangjini gidi BJP की लेंगानी मैम है डबल इंजन ने सेंटर से BJP ने मणिपुर से इंजन ने कई वादोइनो अदु हुजिक थानिपान हेंजिल लाबा मापन चंखिल तब लंगले थागाय फालुबा मतम सिदा कोई मणिपुर थोकलेबा कालु कोई इरांग से कालुपर इरांग से कमाइन होगी कमाइन तोबनो कनाना लालिबनो कदरुन हाइबसी भारत लेंगाक अमसु मणिपुर लेंगाक से चापचाना खंगनेबो मुगी लेंगाक से खंगनेबा अरे फुआई करिगी दमतुर मोन ngasi bawa thanipan chupa phawda koi bisi mina leptana tholo matam asi bolun lotion ngam ji karigi rebo wa umla ayaba aduda sida koi manipur gi myangi punsi lanthum lond order mege pusingak senab gi damuta bateng pangbada haina thariba sentence force gi mayam sing se masi ngasi di kaidore manipur gi chief minister phawlo mana pendu phongdo ayaba नोइना मणिपुर की लोन औरक की फेम मणिपुर अरगी मियागी पुंची लंथुम अरे लेंगा शासन सिंगाक पछेन मनबरी लोबंग म थौलंग लोबंग द्रगदी नोइना भाबोक तंग जंग औरगदी नोइ हनगिबने फैगाना हाय वाइगलेबो सी युने अदो करी दमतनो माना त अखो थाने पाजे बाना तुमने लेदि थाने पाजे तुमने लेसि करिनो म खंगदब्रा थाने पाजे दि सी गोबे कासा दे फनना तौरु मयामा अरेगी मोइना करुगी इमा इबेन जी मथक मोइना लाठी चार्ज तौदना अरेगी मिगी जुबनाइन अंगांग ओरेबा मयाम दिना फुदना चथदा तौरु मयाम लेरु मयाम पुनबक लगबा मयाम अरेगी मोइगी मामा मक्तरा अखोगी कुकी नार्को टेररिस्टना नोइना कापसट लगदना मी पालिबा लैमखों अखोगी से विदेशमेन माउंटेन येगी हेडक्वार्टर सेगी मामा मक्तदा जुम्मई मितेगी जुम्मई थादोक्तना लैबि मतमना मोइना करिद जिंगम ngandana लेरु मतम असिदि करिगी दमता मगी Union Home Minister, but in my approval, sentence possession to see Carino. We are Indian. India citizen in it. Many British part of India, we have been in that case, since I live in Eva. I see that India, Laiva is a possession to Carino Hibachi, she minister monitor Toroga, as for the man who could meet Telegamana Tagana, Mihagi Punsi, London loan order qua, Lantum Nak, which is a sentence possession to the Singatam Taragadi. Nashis, when I could Tanipan, see, I could tell you, Tom Traba. I see Mr. Kagino, Gashita, a paper tiger, or you give Monda,
adagi mayam ang da ko ngang ko da thawna phara ngang ga chir ngang ngan ma ki karigi khoi ki mam kai ki tumi da ngang ko leiri bino ba shini aina ga gi ya fa aina akhoi thamni ni se yo ngasi ngasi baksu haire kokomi gi lori ba ko anuba coordinator haire ba india lenga ga ngoni akhoi jeng meng ki da atumat pen di haire atukin te pen di india lenga akhoi jeng meng ki pen di ana haire ba kai gi lo haiba di bharat ki melenda bharat ki state sik manungda kar ko ba thok ama thok matam dari matam cha moina control tonglo ba tam dana lotion na ba peace oina ba thabak se khut ka lakhol le ba अरे मणिपुर दि करीगीदमक्ता अखोगी कोनो सेंट्रल गवर्नमेंट ना अखोगी प्राइम मिनिस्टर ना अदगी यूएन होम मिनिस्टर राज नाना मयाम पुनमंग अखोई मणिपुर थोइबा कांगुप की इरांग असिदि मोइना करीगीदमक्ता कोन लोसेन होनसि करीगिनोबो अदु अतु यामना अखोगी था निपान हेजल मतम असिदा मोइगी मणिपुर गी लेइबा लंगालो सिंग मयाम पुनमंग सिना मागी प्रजा सिंग मयाम पुनमंग से मागी स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल फोर्स सिंग रगा ngakpa sian amda ngamde adune moigi mamangdani ngan sing chanba akogi mari mapamja yauna ada hatuk pikhiba adigi ngan inthokong kha khuruk de migi water supply scheme amada adura leijadana myam sing thakno sing pinaba toru myam do ache border daita kapag no ida kapag tete hatuk pirine ba adu mana miha thina thina halpa matam asi kamai tholino hari sensen forces ne peri piri se ngak tar chendra mogi mathok toru le sing jo mona thakoi sing toru ba state पुलिस का कोऑर्डिनेट तोरगा लगो फजना सिनी अगनो खो चबदने हमरे स्टेट नि अमना सेंट्रल फोर्स हाइबदनी अदबो अखोन लाइसे स्टेट सिग ngaknaba लोदो ngaknaba म्यांगी पुछि ngana लोदो ngaknaba लेबनी हाइना कोऑर्डिनेशन तो लेरे थबक तोरम तरागदि सो तोरम गदराबो अदु मफम दगी और बेसेमपुर की ओदबो लेरबा अखोगी मागी एमएलए अमम लेरबनी लेरबनी हबो अदु मागी डिस्ट्रिक्ट तो लेरबा अखोगी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स अदि स्टेट सिक्योरिटी फोर्स ना कमाई तौद्र थबक तौरे है मोनि तबक तबु ngमदेबो सेंट्रल एसपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लोन मक लेनेबो अदो एमएलए ओरिसे नेम सेट उरिरबो लो मेकर ने हाइ मागी केंद्र मागी मुंग लेर भबो करि दौरे हाइबो हाइबो बुजिं हिन गमदे अदु याना पेरिफेरी इदा लेर नोंमैना हतक दong काप लेर सि ओ सि याम कापे मेहम से लेफम दाम खंगद्रे अदुनि अखोना क्वाइ तोंग सि कंट्रोल तोंग बकना कुइ ngak sen magi lamda कुइ सोइरबरा कमाइ तौसिगे हाइबो दुमना सिक्योरिटी मीटिंग फमना तौ अदुगी matang tu di leiter di kanogi agon degi inofet kamangi siame lok thoe alok thokte kulje aman haini siam aman haini aman ama haini jana soi tok don dem sabon no ma si leire ba je masibu kan masi aphob lega agla bai si aphob lega uduru bra bai mi ti ki sum siba mi ti sum halan ba adigi mi ge se ban rocket sum khang ko je le ka mi am or khadra ba ko gi sida ko gi mayam amdo opol jelam da thamba samana leiba subum nubun khang da ba like tam jam khang da ba loin ba human right ke khongong ro gi ba apa balaga amu so thani pan ji mo ke du le yebo mo tum ni le bra thale pan ji ha ga shi ga na ta rai da ese ko gi lebak si gi mo oina ko se ko gi ese sema mo oina ruling and opposition ani gi ma pun mak che amato na khumjil laga na manipur se ko ruling ha ba le opposition ba le te ko myang gi mun mak tani अदो पुरा कोइ पुनसिल लगरे अखोइ कइबाय तौसिगेना खन्ना गन मोय अदुगी मीटिंग बाउ पाक्थोप ngमदेबो मोइगी मरक्ते सु चंग दब सि मिस्टर चंग दब अदु कंगो दब मोय बसेन मोय तौ तरे मुक लेरिबो सि कमन तौ दु बसिबो सि हाना त तौ मोय लेगा पायु न मोय द को रिपोर्ट मोय बोट थादना सेकेट बेरो त थादना मोय सिनि गब मोय लो मेकरनि मोय बसक इ दोदि मार के पुन सकते मन पुसब ngakani आसि तौ दना मोय वा minister we batam the MLA we batam was secretary moy mo basak budu si di akoi kai chakra ge ba adu kui ba koi thani mapan sujulak to sira moina no tanga si baram sira moy man pura phamaga na meeting to re adu ne ra khogi peace committee no siam ra ba manipur le ba kalu kutha trogi si gi loin mak si mayam gi mayam kalu gi lu chung mayam punu mak si khomning khon ta se laga na peace committee ma siam na sing solution pro na ba phone ba gi ama ji mut to ra ba to de adu matam de mana prime minister urani jambak da minister luching aga da thane pa jana mana prime minister naga salaga wari sabang ngamraba urani prime minister nang tawi kaino double engine haraga akhui ji mi sire mi hatar si tore are mapal gi lebak ti foreign gi khud jawi haini abuk jawti haini ama tokdi haini adu husuk phara sale jingbiri ji kari gi haina khoi gi urani chief minister na magi council of minister MLA man pun changa kanda ada mun ada haiba ngamdi kari dum to gai di
नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पृथ्वी में हम भी अदुम अगनो की हम व्यवहार तौर बदुगी इका खुंदु भी हमने चीफ मिनिस्टर ने कोई आई लेपाक से मई हौरे मई चाहे भाई कम सिथोए खोले आई की दोशन व्यू खोलो कहीं तुम ले करी गिनो हाई जो सिमोर हाई बगम कहीं गिनो बा अतुक तो ना कोई चीफ मिनिस्टर बंग आई करी गिनो बा अदु हुई की हो मियाम पुन बंग हो जो कोई तुमकी फ्यूचर हो गोदरे बा कोई इसा इशू में पुन बंग लंबी दा बॉक्स पायरेगा थोड़े बाबू पैसा के दा हापी नो कहीं गिनो लान ngak ba khunja akhoi gi volunteer ma gi mateng pang bani moi gi sana bani moi gi thakna bani haina chi agang bi masa sing ma pun mak lambi thok to ko to no to ase moi u da bra bai di defense ading moi ngak na thak moi gi loi lei de moi ngak te moi ka do ra ge ba si gi thak si moi ko la ba tam na hu chi wa ja na to moi ngak na to moi bi ting to ni adu khan ni adu to ni hai ri si ba ase adu ku bi ja ko ma mem jam pha bani करीबा अतोप मिगी स्टेट अतोप उरमता को मैम मनपुर मैम जे हाउदना मोगी मथक लहुम थोप थोक मैम तको दंग गदने को अदो मनपुर मैम जे अखोई मियांग की म्यूट ने अखोई इमा इफा ने लो मेकर ने मोने सुचो छोरे खरदि थबक तरो कने हाबिगे अखोई ngaइदन ला लेबिनेबो अदो भारत देगा अदो याम साथीना को बिट्रे तोगिना यिंदर मतम नि हि अदुगा परमिशन उनबदा स्टेट हुड की अखोई फंक्शन दा ngang मतम ददी नुपा तोंगना असेंग सेम अजें मरीबाक नुसीब नेशनलिज्म वांगांगे नहांग था निपादना तब तब थबक मैम अतम मत मत थबक तौदना लाइब करीगनोब मैम उच्चाइगनो मैम बिना मंगांगनो मैम अखोई दसबी नते नोईबू अखोना इलेक्शन की भारत संविधान मार्ग पाथो इलेक्शन चाही मंगा पाथो नोद भोट पीरग मैम म्यूटनी है नोन अखोई बंगाऊ लो मेकर अखोई थगटखिबनेब अदुगा नरेबाग मई हौद्रब जो पौदा सिंगमाई लान ngमद्रबा कोले लान चप ngमद्रबा मोरांग मखा लान ngमद्रबा पले लान ngमद्रबा मोरी भौदा चंग ngमदना हिलिकुत सर्विस हिलिकुत पीबी हाय बौदा बिजी कनो दे सी इरगा को हा थिबनी हाय मिट लान कबदरिबा मोरी जे लेरबा कमांडो की अखोगी एसपी अखोगी कनो थंग फरबा की इनो किसे तो मिना नु कुबै यंगबियो अखोई कन लाखिगनो सी तौरे हाई लाउ अगबा तम मी को थोपड़ तरो मोइबो अदु मतम जरी मे गे अखोई एसटीपीओ अरन सिगिबि मतंग दुगी लेम थारो हाबि दगी कयम कने गेप लेखि कयम कुइनो नबो मोइना अदु मोरे लंबी दरा कुकी गी माइ बेन मयम पुन बना नुंग पाइदना तौ मतम मोइना अदु मोइना टियर गैस काबन तखाइ गिबरा अदु दरगा वाटर कैनन तौखिबरा हा अखोई नोई मणिपुर लोई कनबा लाइने नु कन लाइने हरगन अदु गुरम तक थोक ngमगिबरा भारत की कल्ब मपांगन पृथ्वी द बड़ी सुबर लान मिगी कनुने हाइदाने मसिंग ngमनेना अदु ngमगिबरा मोरे दे सिक्योरिटी फोर्स खरगा द थजिन मिरग मोला अदरा मोन थक तोंग 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 कापग मोइबो लंदा हनना अखोई मपारी अखोई सिक्योरिटी अखोई सिब नत्रबा अदु मांग ताक लोइरे हाइरगानदा मोरे दनि मोना सेदा अरे हेलीकॉप्टर पीबीयू अदु पीबीयू गाना सीन बिखानी गुम मिरगाना हेलीकॉप्टर दौरे हेलीकॉप्टर पाखेम दौरे आदा दौरेबा सिम कमें लब गाइनोबा सी सुमाइना अखोना अखोना ngang ma yaba अखोई फ्रीडम एक्सप्रेशन ngang होइने सी ngang अखोई सिंगगाना नंग यंग एफआईआर पाला फागेन नुमिनि हुनि लांग देखो मिदना हाबि सुम लेय बाइदे अखोई ओरगदे अखोई लगा लोय हाबि अखोई नुलन मेंग मुसकोना मखोई मन खुरुमि ईश्वर की मतुंगना अदु बल लेबा गा हित्रगदि थानि पाजि के दोगे बुसे थानि पान हम मोजि सी के दोगे बुजे सी कमाइना अखोई की मिखतोरी म तौदोरी गेबा अदुगा हुजिक वाइदा अखोई की सेंट्रल फोर्सेस सिंग मयाम जी कुमे यंगल आइब्रा नोन तहुम थोको लोन ओर्डर मेगे पुछि लंथुम सी ngak ngam da मथिं पांग ngam da तागदि नोई हन्नि गन फनि अखोई निथु ngak पि ngam यंग मोइना हुजिक हाइ रहिबा असी ngawaiना हाइरगन आदा हो यूनियन होम मिनिस्टर दा हाइगदबनि सी तौरे सी तौरे सी सोइरे मन होम थोक थोंग लोगद्रेने हाइगदबने बा सी योंग हादनि अखोई के कनोगे बासोगे ममांग दा कोई के कनो दा तौगिबदो कंट्रोल साबन ते सोइ काउरे सबको खुनौदा मोगी अरिबा ओल चकोल दा मोगी जिआर को लई थमी अद मोइना मोगी ममांग दगी कुकी सिन नोमई कापई अदुना मोगी थम्बिरगन होइना इमाइ बिन मैम सिनु अदुना चंग उखुल लंबी थिनना चंग नोन तन मोइ ट्राई थुने त्रो मोन शेक थादना मोइ फुद्रि मा छबि मैम मोन सुइदो अदु मोइ अखोइ मिनिस्टर एमएलए सिंग मागी लोइने बि मागी मसा मसुदा बा तो याउराबा अखोइ मिना तब्रो मोइ तन बि ओइरब्राबा ह्यूमन राइट्स मोगी तन फदामिते राइट्स मोगी तन लेइराबा पीपल अखोइ याउदब्राबा सिंगनि सुरु सासरिबा अखोइ लेबर अखोइ मैम जिदि याउदब्राबा अदुना आइना हाइजबदि
yam phieng na wakhan tabira ka no mang patak palur ga wakhan tarakpa adu masina kana ju asing mani kana ju phobala yang ni haidi adu hujukti unabri semester nga sing haido ke bawa sing do khuba khui yam dam thagali best minister thawale best minister manipur ki mapari nang he phabalite adu nang ngang gi ba ko adu ngang gi ba wase thabago padar paktob ngambiu adu regdi manipur pres la kare nangbu manipur ki miyam pun mangana ek asing minister ni nang ja ko ina haraga ko la jong lat ne ba ai ding hana che hanna samdai na hairabni adu hanna samdai hoi yam boy ko man khara haijaba mayam do kitang cha mong de pun de lobi na magana thabago ni paktob pi na magdi akoi jo moy bu ne kurum ma yaw gen na hay yaw jo gen laude adu ai sing ngang ji jo hay mo police ka lag jum na thum thila ganda ka si khara nga ai ngang te ko thonga he na lai na ba he na logjun da ba taupi na bindang jaw hay jab ne ba kana sina ai chi minister amana chi minister ba ai mai pa ne le bak si gi mayam ne adu mo ko marup ne ko to mun ra puni ni ngam ne mo pon hay bi he bi amana ko sini akoi na hay ji di adu na mun ngang hi wa do sab jana ko thab ko na pakthuk piu aduga chief minister ko ge BJP ki MLA sing marak tana haina jong masung ako tinanga jahib haida to khoi taraga ne hujuk pawle bak mai sa pusin mangam da se kari no asi check to piu si mini am no ye ni jeng na yam tin no ye ni khani ni jel mana da imu no da manipur ka kai ge manipur british ka kum chang ge ni thok musam ba chin thok pham mun ba da le ba ga ko ka ura ko to ki sai tir ku ta thok ki betro si paradri lui farba ako farba traba hau gi lesson mayam dina aduna manipur gi je chi mesna ko jom tin thok bio sangna no ko jom bio nei law si law ai gi tampak chi ma gi tampak ni nei mang ni har ga doi da ko chin la ga da hu te do dili na chakre chi ti inare ai nari har pa au chi ti inare and chi yung masala to ni tin to ni ha ko ha du chi ti ira mo ko ni abuk te hai si luan mong gi luai re mam ji kari ro sibo meri lebak mai hore mai chae adra bak shanti pro dong to meeting to je be masana khang luan mai ten to do le ba sibo chi thi to ne je telephone wari sadra adu dai ke lobi ro khai sime se urage hai be su meeting to chi thi re jabi rak tre jabi re ne siu ji ngu ne ade ma achi lebak me pe loi adu husik akoi order sime sir koilum jeri ngasidi amana no pa thok na aseng ba chief minister oina wangang bi mayam do yam phajana ngang hindi ga phajana ngang bi english ga phajana lon thana na ko man hindi khang khang ba ari english khang su khang mayam do man phajana man da international ko media mayam ji ta la ba ba thong la ba chief minister le aturi na man phajana man haji ba je ngai pa ko bio adu haidok ki ba je phajana le ma tharo do ju hai re na ko adu ji phajana le ma thabi da ba khatarak mai chathajara ge next round gi oja sonamni da ko hojiki apai oja samjain hai matung di manipur gi CM you are the best CM hojik ngasi ma hai ba speech tu na adu speech tu taraga mapanam dagi lai ba security forces sing mayam je yeng duna lai tabo erasanu mathau phajana tobo oiba ngamna sanu thanipan tumuraga ju thanipan matung dadi mit mai pangba haiban numit ngasi haiban numit dagi erasanu hairaga ai makha chathrak pada oja sonamni da hangjake oja sonamni why the government is not able to take action while the Kuki militants still continue to attack the Manipur police force and also killing the civilian at the peripheral area. Peripheral area में आमदा Kuki militant में आमजिन होजी बोक्ता दुमी आदम मतंग हाथों रही Manipur की security force इंग दसु attack आदम चतर रही action लोंगम देशी होजी बोक्ता अदुग मरु एबा मन वजा खोगी हाईवे खोगी मरु एबा खोई मणिपुर की लाइफलाइन ओरिबा हाईवे जे हौजिक फाउबा मसी खोगी गवर्नमेंट साइड तगी यामना फजबा सोल्यूशन हम पुथोक ट्रिप जे करी मरम गिनो होजिक बो कुकी मिलिटेंट मैम सिना कंट्रोल तरो लेहलि बजे ओसा साइ मतंग जिगा हाबिरो एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स साइ मतंग ओसा गी ओबे मोन हाइ आई हनमदम elite tv bu sorry I beg apology any tv bu ina thakchari anchor Yaiphaba amadi former All Manipur Working Journalists Union ge president Queen Pubiramba Saknaraba koi Wangkhemcha Shamjai gi marup odi NETV ge establishment punamak malemata be punong sin kok nonjeri ngasi haiba numit se khar harobam se thoi adi khar nuaibam se thoi khar pen de basu numit adu thoi Wangkhemcha Shamjai sapna detail da high krabadina ai repeat amu to jero na 30 minute kun manga mang matare khaji kharak ai supplement khara to jagi
ngasi chief minister na phongdori ba wahi punamak thagat pajaba thani pan matung dani tori be punamak madu ai lakchagi tapna tautana ngasi mana phongdori ba mase credit se karino haibada civil society organizations mayamgi kokomina makokone purga khwaidagi lanmi one changba ima even ichan icha Meira paibi nakoi puno pu aina kok nanjari manipur da lan changba hi se ima even ichan icha na hana changi Meira paibi ki ima even ichan icha nakoi se kyamuk jamna na thauna lege shiba ki daba nongani numit tab ahing chupa bhau nongoi marak tabau landing lan thengna changmung ma ima even ichan icha Meira paibi puno makasi to viri puno pu aina kok nanjari secondly kokomi yam pajan tabak tobiri pukali makoni se pressure pibati government ngasidi haidore adu matang de lakchige aha madung questions security force haibase makan gele state se shanti de liba tanjada peace and tranquility de pajan shanti liba tanjada head of the government se chief minister ni la lenga ke makok na mana pai mana unified command ki makok ni adu manipur se border de libani na और मणिपुर एलोन नत्र अति स्टेट पुनमुक्त सु सेंट्रल की फोर्स के रदे लेते बशुंग या दे स्टेट की फोर्स से करीब मतंग दा स्टेट गवर्नमेंट की मवा तारगा अति तो ऑपोजिशन पार्टी दा खर मखोय ने पाम दब थबक खर तौबुगुम तौबसिन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्स की थमगा स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेस से तौबसे मायक नबते नते मसे नोइन तौरिसु जाति हाइदर मायाई द खाइन नबा लाइन म चिंगगा मसे वायन और अखोई अमा फजन पीन बसे होनबे तमदे सिक्योरिटी फोर्स तोंगान मरक शांति ओबे मफम से लोने थम्मे अदु मणिपुर से बॉर्डर उब जामना ट्रबल टोन जामना साथी मफम निना ख्वाइदिगे साथी मफम गी मरक नागालैंड गा मणिपुर गा से अजिक तारे अशी लांगनब तोंत असम राइफल से बॉर्डर ngangnanब थम्बने असम राइफल मीन्स टू गार्ड द नॉर्थ ईस्ट मदी तमक्ता डायरेक्टर जनरल अमा लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायरबु मापु थमगा अफब नोइन ngakthokpi khotpa tangdolitan thamu haibese असम राइफल is duty main duty is to protect the north east not the internal security masini aina khangjabata and I feel I am right ngasi security force ki matga thajarak tribase mayam na tatna khudum bi thingalakpa security force sing se thapna jengaga kumai yengna leiba masigi irang se security force I will define it army paramilitary force CAPF ta leiba ITBP SSB the CRP BSF अतिश मखन की लेबे पुनम से पैरामिलिट्री फोर्स सॉरी कोई CAPF के मखा द लोइन ले RAAF मखन अतिश लोइन लेरी मखोय पुनम सन अहम फ्रंट लाइन द चंगनी मरम दी खर शांति लेबे द खर लांग कोट द स्टेट गवर्नमेंट ना खर मतिक चाना मदु कंट्रोल तो मुक्त द फ्रंट लाइन द CAPF के थाजनगनी मोनिंग अमुक्त तंजादा then comes in the second fiddle the Assam Rifle paramilitary lakani paramilitary nang amukt tanda that situation is very grim situation is out of control situation is okay inferno tower hai with the mai chakna pujak chakna haji narco terrorists the tourism torpa tanjada army is bound to press into the service kanagi makha the order lakani either on the requisitions from the head of the government or to head of the government ga security advisor ga ani se khara contradiction lady koi de khangde kanana puri no khangde adu army has to pressed into service in the last stage the hojik manipur de thoi bas situation se paramilitary force could not quell the situation state police cannot Madam, because of unavailability of the capable arms, ammunition, rocket, propeller, grenade, police the legande, police the doom the thumb the only AK-47 gumba LMG gumba maximum. Modi state police ki law and order ki tamaktani. Other central police ng amaktre, CAPF ng amaktre, Assam Rifle ng amaktre, army na porpotar. But that is the last stage. Other the last stage, how the chowo tanjata thani pan siga pubang amaktri ba. High basis army role was seen as good as nil. Assam Rifle role was seen as good as nil.
they were found visible, they were found moving, they were found carrying arms, ammunition, they were found moving, cordoning the police station, they were found moving the contravening with the students, they were found moving with the Meira Paibi. They were not going forward to confront against the narco-terrorists. Adi tamakta security force wahi siya mayam na khudo meeting alakpani. But pasi tarok pasi thani pan sum tarok pasi time and again nung na jebe dona ning no jebe dona Manipur lengakta government of India dan mun jege dona prime minister dabo home minister dabo mayam da hai base tabi dana hat pa jaba hat pigre ngasi aku Ishor Ram isu Hindu manina isu khormjari Ram gi yamna la liba lenga ki makok mayam punamak mi punamak sa haton ba se leptana Ram ngatagi ada phi akoi napu mochu shestel laga ngakta Ishor khormaga lenga ki makok pubiri ba Delhi da hajik nakoi ani hum na toruga Ishor na ngata noda bordan pi da nate nakoi da koi na nuai ta ba phongdoi Ishor da khormi akoi halali ba mioi sing ima iben ichani chapuna mak state police te makut punna thamme karim ta ngang ngamdre namit khudingi suspension of operation dan nakoi na nongmai pirga thammi ba. How the government of India you can deny? You have provided arms and ammunition to suspension of operation this dreaded narco-terrorist. Yeah, you may ask, we have not provided it, but definitely they have possessed, you know. Why they have contraband? Why you have not arrested? Why you have not apprehended? Why you have not punished them? Why you have not put them behind the bar? That means you are a partner government of India. Asina kuin hangiba. But the Manipur government khangbiri dana. Khangadi karino Manipur government kadai ba protest tawi tawde. Ado de koi khangde your secret or your discreetly manner or koi aruruba pot karmain the ado kone khangbam se thokte Manipur lengak namase masana khangna hana digi tobam thokpani. Please keep in mind government akoi lakuntra mga kaktani asi manungda mi ma shiba haibase akoi lakuntra mga shikawa yade akoi mishing yam dabani UP guma crore tara mga leiba akoi state nate asi manung namit khodingi mari mga taruk tare mas khulai paibaga paidabaga terrorist singchana sum changjal tobase Bharat Sarkar de mami tuition gre. Am I wrong? Government of India, you cannot deny. अभी का मर्जी, अभी का वरदान, अभी का सब कुछ इशारे के बिना आर्मी कुछ नहीं करेंगे, असम राइफल कुछ नहीं करेंगे, CAPF वो भी कुछ नहीं करेंगे. नाम का वास्ते एडवाइजर सिक्योरिटी बिठाया, गवर्नमेंट का हेड को बनाया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कुर्सी पर बैठो, तुम तमाशा देखो, हम खेल खिलाएंगे, हम कितने लोगों को जान लेंगे, लेते रहो, खून पीते रहो हाई वखन से मधुके तमक्तने. You are asking the security forces role. We are 100% in doubt today. Fortunately, lenga ki makokna phajana haire. We don't trust the central security force. What is shame on the part of the government of India? What is shame on the part of the government of India's armed forces? We don't trust. We don't trust haibante. Trust to we. Nate mare. But thajate haigum to we na mana. Thajate haibante ke mai kinyo do. Yi tumina yenga lagi no haibani da. Tumina legi. That is also all the same. Aima. Kay do ke aima. Ay mang na mi halal no mai pa na tham lete. That means he is also accused. The person who is holding with the gun and killing people in front of him, not discharging his duty, that means he is an accused. So he is an accused. Adun moi marani. This is a secondary fiddle. Main culprit, I am saying main culprit. Chief Minister de Hangoidan Haram the Vujay, Taja the Haram the Vujay. I may be wrong, but the man I say I Karim Tamoy Matakta, I Kari Haini Moy Matakta, Taja the Hydra, the Kari no man Haidorisha, Jengali Haidorida. The Jengali have the Kangleipakki Waridi, I Gimotadi, central government gi live agencies for Karim to Todubati, Nashimana Pongdo Rebese, Mase. Mama Toy no white dikhange, but it is too late, too late, too little. Ana was mi puno shiva loigre,
मांग लोइख्रे मसक खर मांगजौन ममांगना हाइबम थोकपनी हंगोइब्रा करिगिनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दुदी खंगदे कीब्रा अदुम से खंगदे अदुम खुद पुनब्रा करिनो खंगदे अखोइ ददुम लाइदोनो लाडली यामना थाजबा यामनिकाई खुनु उटपा चीफ मिनिस्टर ने मणिपुर दगी मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर अहम खनबदे इंडिया दा अदुम जाउरी बनी ओय अदुम गे अपन बा अदुम दा हाइब यादवा खर सु लेनमगनी अदुम से कोई नुवाइते सिक्योरिटी फोर्स वी डोंट गेट एनी कोऑपरेशन नसी मोरेगु मफम पिखब मणिपुर मफम दा why you failed to restore the peace and tranquility. State police have been totally handicapped. That is the reason you are being requisitioned. What is the purpose? You are not supposed to be the spectators. You enjoy it. आपके सामने होते होते किसका मजाल है कि गोली चलाए, किसका मजाल है कि आपका खून आप कराते रहे, खून बहाते रहे. अगर आप जब तक आपका इशारा ना हो तब तक गोली नहीं चलेंगे भारत सरकार. यही तो बात है. मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं. आई हैव ए ड्यू रिगार्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस. यू मे हैव योर ओन प्रॉब्लम, दैट इज वी डू नॉट लाइक टू पेनिट्रेट. लेकिन आप होते हुए किसका मजाल है दुनिया में इंडियन का आर्मी के सामने चाइना तक सर झुकते हैं. आपका होल वर्ल्ड इंडियन आर्मी की इज्जत करते हैं. आपके ऊपर हमें बहुत नाज है हमें. लेकिन मणिपुर में उग्रवादी को जो गोली करा रहे हैं, गोली कर रहे हैं, आप उनको संभाल नहीं सकते. आप उनको कुछ नहीं कर सकते. ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े शर्म की बात है. इंडियन आर्मी 18 लाख 20 लाख जो दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं. इंडियन आर्मी चाइना डरते हैं आपको. आपने दोखलाम में देखा होगा उनका कितने 100 कितना हजार हैं. हमारे सिर्फ 1000 करीब थे. कितने लोगों को पिटाया, कितने लोगों को जान लिया. चाइना इतने डरते हैं उसी से भी. तो क्या हो गया मणिपुर में? हाँ, क्योंकि आपको कोई सिग्नल आया नहीं, आपका कोई वार्तालाप कोई नहीं हुआ है. आपको आंखें बंद करो बोल के कुछ कहा तो नहीं. ये हमारे अंदाज है क्योंकि आप अपना काम नहीं निभा रहे, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे. और सिक्योरिटी फोर्स के मतलब we have no trust. I say we have no trust. I say security force means the government of India ke state government tobutai ishana chief minister masana hai gre dunia akoi ishana akoi ngang na bhaji hone gani. It is too late, too little atu kaite. Central government mate to koi tha jabo daro yaroi haji akoi central government ki forces tori be singse. I say repeatedly, without the consent and without the signal of the government of India, armed forces people right from the army up to CAPF, they will not move. They may move दिखाने के लिए और गोली नहीं चलाएंगे. जो गोली मणिपुरी मरो इसमें क्या फर्क पड़ता है आपका मेनलैंड इंडिया का. आप हमें विरोधी की तरह आप देखते हैं. जैसे कोई इंडियन मीडिया हमें आज असम से एक खबर आया बंगाल से, कहा कि मिस्टर सिंह आपके बारे तो कुछ बंगाल के पेपर में कुछ लिखा नहीं. हम लोग तो इसमें आपको मोबाइल में कुछ देखते हैं, बंगाल के पेपर में कोई लिखते नहीं है. आपको ये असम में भी कहा कि कुछ लिखते नहीं है. क्या हो गया बोल करके? बिकॉज दे वर परचेज्ड, इंडियन मीडियाज वर परचेज्ड. वी हैव नो ट्रस्ट इन इंडियन मीडियाज पीपल. अदुने कोई हाइजेरी बस यू आर बायस एंड यू आर एंटी मणिपुरी. मणिपुर द लेबा पुनमक मयम पुनमक तबियो करी खली एजेंसीज पुनमक लेबा पुनमक अकोने थारीबा पुनमक पेपर मे बी अर्लियर यूएनआई और पीटीआई और कोई लोकल सो मणिपुर के अगेंस्ट लोइना मोइन फोंगिबा से क्राउड फंडेड ना लेखरब्रा नतना मकोने मेते कोई सब और मणिपुरी नो मेते नते मणिपुर लेबा पुनमक एक्सेप्ट दिस कुकी टेररिस्ट नतना सगे कुंथरा मरी अखोइबु थाजदबरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन व्हाट डू वी डू? Definitely we'll go against you. We'll act the anti-Indian way. Since you are anti-Manipur, since you cannot protect the life of हमारी जिंदगी आप रक्षा नहीं कर पाते. अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है और अब हमें बिल्कुल पाँव के धूल की तरह भी नहीं दे. आप नहीं सोचते तो फिर हम आपके क्यों हम पूजा करें? हम आपके प्रधानमंत्री क्यों माने? तो फिर हम क्यों आपके गृह मंत्री क्यों माने? तो फिर हम आपके विरुद्ध में हम बात करेंगे. तब आप हमें पकड़ने आएंगे सच बोलने के लिए. भगवान ने कहा कि सच बोलने के लिए आज कल आपका राम का आपका प्रतिष्ठा का मूर्ति आप अब ला रहे हैं, दुनिया भर का डंका बजा रहे हैं. हम सच बोलेंगे, भगवान के राम का नाम लेकर के सच बोल में हम नहीं डरेंगे.
भारत सरकार हमें बिल्कुल हमें अलग थलग से देख रही है, हमें इंसान की तरह, हमें भारत का एक आजादी थे, सॉरी एक विदेश से हम मणिपुर एक स्टेट आजादी स्टेट थे भारत की तरह, हमें अलग थलग ढंग से देख रहे हैं। हमारे लोग मरते जा रहे हैं, मरवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, अब बलि बकरा की तरह कसाई की तरह कट रहे हैं, कुछ नहीं करे। तो फिर हम भारत सरकार को क्यों हम इज्जत करें, क्यों हम बोले कि हम भारतीय है? नो, हम भारत के अगेंस्ट है बोलकर हम बोलना शुरू करेंगे जब तक अगर आपका ये आपका नरसंहार आप बंद करेंगे, क्योंकि आपका आर्मी, आपका पैरामिलिट्री फोर्स आपका बिना इशारा में कुछ नहीं करेंगे। अदुन सिक्योरिटी फोर्स कोई था दे नेशनल हाईवे किसका है? इट बिलोंग्स टू इंडिया। नेशनल हाईवे इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द नेशनल हाईवे मसे मखोइने तौगदबनी मदेश भारत सरकार नखोइने मसे प्रोटेक्शन पीब ngamdri करिगिनो बिकॉज मणिपुर सरकार की करीम तो माई माके राइट लेते मसे भारत सरकार ने नेशनल हाईवे है बनी। नाउ इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल हाईवेज। व्हाट यू आर डूइंग भारत सरकार? आप भारत सरकार का आपका मार्ग जो है ये आपका नंबर 2 मार्ग और आपका 37 मार्ग आपका जीरीबाम इम्फाल और आपका नुमालीगढ़ से आपके इम्फाल तक ये 2 नंबर आपका नेशनल मार्क, ये आपको विश्व की इंटरनेशनल मार्क है। आप इसका भी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे। मणिपुर सरकार तो फेल होगी, चलो, लेकिन अब तो माँ बाप हो, अब क्यों नहीं इसको थ्रू नहीं पाते हैं? तो फिर मैं क्यों आपको अपना बाप क्यों मानूं? मैं अपना क्यों पूर्व पुरखों की तरह मैं क्यों मानूं आपको? आप अपना निभाओ, भारत सरकार अपने ड्यूटी निभाओ। आप हमें बिल्कुल निष्पक्ष से आप हमें देखा करो। यू कैन नॉट क्लोज योर आईज टू अस एंड यू क्लोज। जो कुछ घटना हो रही है भारत सरकार, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप मणिपुर का जो बीबी वाले और कुछ आपका लड़कों ने अपने को जान रक्षा करने के लिए दे हैव कलेक्टेड आर्म्स। Why? They have collected, since the government of India and Manipur government cannot provide and they cannot protect the security of people. So naturally, we people who have to pick up guns or what I'll call it, the short or what is called javelin or whatever, maybe that will pick up it to protect our life. You arrest us, you put us behind the bar. How about this, the ฎ? How about this, the cookie terrorist areas, the Churachandpur? How about in this, the Kangleipakki area? How about in the foreigners coming and destroying the Manipur in the More? Why you are keeping silent, भारत सरकार? ये तो आप नहीं करा रहे हैं। तो फिर हम कुछ पकड़े। मणिपुर पुलिस, don't act too much, don't overact, so don't overact. You be in limit. This is my request also, and this is our cautioning to you. You seem to be very active only in the Valley area. If you have got the guts, security advisor, you send these Manipur police people, go to the ฎ, go to the Churachandpur, go to other state, go to the other district. अदुना मसे तौबिगन नोइसे मणिपुर सरकार अखोइगी मीदंग अता हलन तौबु यारोय तौरेब नोंमै पाइ नोखोइ हालि प्रोमोशन नथेंगनलु नोंमै मखन गे पिउ अदि ngमद्रगा असम राइफल खन अमद लंदार मोदिसु मुल्लग तौगदमनि अखोइ नोइते नेशनल हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू आर रिस्पांसिबल इट हमें 9 महीने से हमें कैद करके रखा you have put us like a prison. Are you doing justice? बिल्कुल नहीं। मसे न कोई नथौनी। It should be open nowhere in the world. 9 months that you have kept us like a captivity, like in Andaman Nicobar jail. You are committing offense on the Manipuri. भारत सरकार, ये भी आपको जिम्मेवारी है। आप ही है भारत सरकार, जिम्मेवारी पूरा मणिपुरी को मरवाना आप ही है, नेशनल हाईवे बंद कराना आप ही जिम्मेवारी, क्योंकि नेशनल हाईवे आप ही का है, ये मणिपुर का नहीं। अदुग हजिक तौरिबो रोल मणिपुर सरकारना मणिपुर सरकार ने फोंदोरपदा ताब नुगाई अदु सिबो जाबदि सिहनगरे हालनबो जाबदि हालनगरे याम नोंनिंगबदि अखोइगी एमएलए खर लेरिबो सिबो अखोइ लौरमबमगी अखोइगी रामेश्वर साहब मान एमएलए दुन हारपसिबो मीटिंग तोबदा मी निफुदी तिनबदि तोखरदना मी 10 भौ यम वाने तिनमिगुम तौये अदुन मणिपुर ngaकदोरिरो एमएलए नखोइ मियम तमदा लेरिबा नसा नसागी नंगी नबुक शाक्ति लुन थन्न लुन लेग्रब्रो तुमिन लेग्रबसिबो कनाउन मपान चेले कनाउन मीटिंग लागते करी नखोइन तौरिसे कोकोमी why you don't raise voice करी तमक इमाई बे नीचे नीचा पुनमक मेरा पाइबी पुनमक नखोइनी लांचंगी बेसे मीटिंग नुबीनी मीटिंग नुबना लांचंग दे मणिपुर दा अदुना इमाई बेन इचनी चापुनमक मतम काइथोइबा पुसी सिब कीद्रिबा नखोइबे खुटलुन खमजरी
kari guna MLA punamu samana meeting da chalandrisha aduri karma mina koi da usat ka dagi akoi ba una ba jadre akoi ba punna karimto akoi gi gyan tamne thabak tawde CM mathandar koi taina ba jadri ado CM na di hairi hasidagi di akoi security force laiba singse akoi mase chingnei moige thabak se ma pende khote haiba khotpa aina thajade haibagum aina tabagum tawi do jokhi anchor sab na hairi thajade mukti nate ma pen da saruk layena hai but it is all the same as per my language aina khar bhoke loibadina aina khar kan haiba tai do adai thajade aduna mase man hari base hajikti CM mit pangbiro mamil pangbiro state ki police ta matik chana ta honbiro okay SP yamuna ngarang nahan tawgiba kari tombino Krishna tombi Krishna tombi na haibada kayam na madubu thamoi chakke nongmei paiba mi district SP mawramba akhoi shor manin khangi commandant ron mako jo khangi matumda akhoi matamda mi tara kun thar jang hi gata leiraga mayam phatu mayam sika lantheno haibe se ai DG gi personal maki staff officer on akhan ba post ai DGP mari manakta leiri lantheng na isu kayam jawri ai isu thengri asugum se amat to koi SP commandant amana haibe legide Supaya mana ai landa change ai nongoi pibiu matak chan maru pibiu ai punsi ka thokke hai basibu government of Manipur na koi de bhikha ni birne na koi na thau na talne DGP or koi security advisor na koi mem ke dong le gene mean rocket propellant grenade no de mean sathir nongmai mem latest mem pura kapak tan punga that na tawri SP na kaptan man hairak pasibu na koi namit tu ko na tang na khudu min thin gadrene ikai drene na koi government da phami ban koi or top police ranking yes you're my very high profile officer sir I have a due regard but you have totally failed how that superintendent of police he almost cried what for he cried it don't you agree that you have totally and miserably failed to provide the adequate arms, ammunition and the manpower and he was alone. He was being cordoned by the foreign mercenaries and the terrorists and he was sitting in Impal. Why the top ranking officers there, why you are only one IGP sitting there will not do. Assam police not doing their justice. Then what you have to do Manipur police? You have to do and you have to fight. If need be, why not you sacrifice your life? We also almost sacrifice our lives in many occasions, along with so many top undergrounds in most trouble-torn area in India. Madhunam, Mashe, Haibam Thokte, Government of Manipur, you fail in this regard. Makoi the Kujukulai Pidaba, Makoi the Matikchan manpower, reinforcement, the Honmangam Daba, Makoi the Chan Takno me, Honmangam, the helicopter money with the Samjai Shabnapalli. Aishu Home Commissioner Sub, very high profile officer, very important man. Aishu Home Department, Chehitari Nipan, Tonesu, as additional secretary, initially, I am worried. Money, of course, it is quite I am requested, government India. This is not the time to request to the government of India. You can just say, sir, we need this, all these things immediately, please reinforce it. This kind of forceful word, this is not that we write love letter, nada. No, Manipur government, you wake up. Bharat Sarkar the pressure pew. Bharat Sarkar the pressure Peter Badi, Makoi se Moitim, Jelebi, Pijaraga, Samosa, Pijaraga, the Gulab Jamun Pijara, Majabani, Hainamuna Kangani. You'll have to, people are dying. Nakoinam, Ivory Tower, the from the Chief Secretary, Additional Chief Secretary, and all the bureaucrats, by virtue that because of your eyes, okay. But don't you consider that a constable belongs to you? Don't you consider that SP belongs to you? Don't you consider that one day you'll retire, you'll walk on foot? I will say that this man here, this fellow was, I will say this fellow, he was behaving like that. Your first and foremost duty to save the people, lowest rank this constable or armed person lady ba. Makoy kangatabani. Not that you are in Ivory Tower name the shoe Jumatul Sagatun Lerigami Kunkuntra Taura guard Tauruga. Not your alone security. All these bureaucrats and all these top ranking officers and ministers and MLAs. No bodyguard darkali no bodyguard loyal chief minister, why not use some of them to the front? Because I am IS, you are not God. No issue, so you have to be more proactive, government, the bureaucrats, you have to do it
you have to be more proactive. You have to very promptly. You have to look into it. The government, the shame, the no advice to bujaba in advance no peak them name. Your intelligence department is there. Your government of India so many intelligence is there. You may seek advice. You must be seeking it, as the chief secretary used to do it, as DGP used to do it. I am also fully aware of it, but I don't want to tell all these things. Miss Sipai Shiva means bureaucrats nangi imungi mi Shiva na kwedi kangani. And now we'll pray that nangi imungi mi shishan wine, because you are not doing justice. Sipai Singh, Havildar Singh, Jamadar Singh, Nab Subedar, Jamadar, Inspector, DSP, SP, House, fill the lady Nakoi Nakpani, Manipur Nakpani, Nakoi Natene. Nakoi minister, Nakoi Nakpanatan, Emil, Nakoi Nakpanatene. No ye police headquarters, the Pamaga, secretary, the Pam, Nakoi Nakpanatene. This constable, don't you agree the DGP साहब? एक कांस्टेबल जो गार्ड में है वो आपको गोली नहीं चलाते तो फिर आपको जान में ले सकते हैं ना, तो फिर आपको ड्यूटी क्या करना चाहिए? आप उन्हीं को जरा क्या चाहिए? उनको हथियार चाहिए, उनको गोली चाहिए, उनके लिए बुलेट प्रूफ चाहिए। ये क्या मांगा आपसे डीजीपी साहब, चीफ सेक्रेटरी विनीत साहब, आपसे क्या मांगा? आपका तनख्वाह काट करके उससे आपका बुलेट प्रूफ हमें दे दो, हमें आपका बारूद दे दो, हमें आपका हथियार ठीक वाला दे दो, मणिपुर के लिए हम जान दे देंगे। क्या गलती मांगा आपसे? आपसे क्या भीख मांगा? डीजीपी साहब, एडवाइजर सिक्योरिटी और सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, आपसे क्या भीख मांगा? आपका तनख्वाह से क्या 5 रुपए मांगा? तो गुनो नोई लाली नोई तोड़ी तो आई कंडेम ऑल ऑफ यू, आई डोंट माइंड व्हाट एक्शन यू वांट टू टेक, यू टेक इट, बट वी वांट टू प्रोटेक्ट द मणिपुर. You provide adequate security equipment and requirements timely, promptly, or before that, and you should anticipate it. After that, don't invite doctor. Somehow today's shame sabna haire pen the basaruklei aduna hajiti mo central government ki sources forces liberating shia mag monitor with duty se pen de. Pen de means I get up to the Tajadi Highway ID. My Pajabal language the pen de Haramani, I the upon money and I did on my parapona, Tajadi and I the luxury. Much Lana Lugas, it is up to you. Madam, the Sugan lane, the Mishi, the Halalising it or Punus, helicopters, Anihum, Manipur, the with them, ever ready enough. Ready made on Tam with them. Anytime, any moment, why you need to augment the service from the government of India again and again, again and again? When the Manipur is burning, Manipur is killing, Phil. Thank you. Thank you so much, Oza. Oza, hoigi channel je hoigi national media ke channel ma le hoigi English Hindi maitir won ingam ngang Oza. Thank you so much. Yam phasa point haibi re Oza haibi da hoigi Manipur ki commando je kwaidagi mathongna leba commando ni commando sina hoigi hujik maruina kuki militant myam sin attack torok je athu matam da pharaga maran gi matung ina cherak phangan bi haibi bani and loina na hoigi marui ba hoigi lifeline national highway haibne national highway haiba je hoigi state khatangi nate masi India gi ni masi free when bazi khoigi masidi khoi India government na yam chawba role ni makhoi makut le re makhoi na hangdo kare gadi magi India government gi thogdang ni masi athu bada problem le hen beginu habi bane ai makha jathrak point ai oza samjai dang jaraki oza khoigi hujiki moigi khoigi chief minister na phongdor ki ba wafam da khoi punna phawa resignation tawbagi phim da leire tawba tawdabaduna tongan ma hom thamkhraga si wakhal lai baje oza Langak se duki matik pressure je lay have ne mayam ki demand mayam jina khoi ngasi topic je people's pressures mounting and pressure mayam jam kholak pasina khoi mukhoi mayam je hoji ruling MLAs mayam je resignation tawbagi wafam paule sai matang je mukhoi je kari gumba resignation tawradi Manipur da karma phim oi wani president rule la kadori bra hoji khoi Manipur ki CM na hana jo hai ki balai Mizoram gi government da khoi Manipur gi khoi internal situation da kuting jila kanu haina तो हम जो हजिकी अनौ बंदक मिजोराम के अनौबा चीफ मिनिस्टर वरेसिना होगी मणिपुर दा पिया थमगदबनी खोटकबनी हाइरे बजे ओजागी ओबा साइड चाउन येंगा अदुगा मरोइना होगी मोरे जे हजिकी मोरे गी होगी होम मिनिस्टर ना मोरे गी जे होगी इंडो म्यांमार बॉर्डर से फेंसिंग तौने हाइबा जिंग दि ओजागी मोता कई खंदी अदुगा एफएमआर जो चनररोय मी चंथुं खंग तौनारोय सिगुम्बा खोंग थांगा म्याम डेवलपमेंट म्याम लेबसदा ओजागी ओबा वखन याम हाबियो सांगदबिदा याम याम हाइबिरे याम थाबजा कनो नहीं जाफाबा हुसी गोरिबा अखोगी मणिपुर की फिल्म से थानिपान सुबापन सुरु फिल्म से मसी ओरिबा मतम से अखोगी मणिपुर की मैंग पेशर मैमा येमना मनिन तमना अखोगी सुबनो मंगमक्तबा अफबरे गाकमगे मखा लेबा फंगतब मैम देगी मियाम जेना अखोगी मणिपुर तंगुरो तहन बफंगन बिउ मियाम जे लमदम से किलिंग फिल ओरगा मोगी जे हात टेररिस्ट मैम ना अखोगी तो कनु
lengak dari mana lengak asan meyam gi lengak sasan panjang tahu habis udah habis lagi laki beliau atu kan meyam mana lauk tu na khot na lakon meyam se thani pal se ko gi ta da tu na lengak se lelaki beliau atu nghat nam bona lengak pai besing meyam se mana pucat se na mera puk nusi bu udah kedi mugi design tahu ba ama tu yang paling betul tu lawu ya ibu yang paling betul nak kena kai udah ke mana pu pm je karino habis atu betul lawu ya ibu ada thani pan je migi jum lising manga tu ki mai thadu khrom matam mi lising hum phumri hu manga je lilu kem de le matam ko pura kangkong sai na de gi mem de le matam je ji wai de mena pham thadu pu gi aduni adane hai pon laruk pache kari gi no sini si moi han yam galing ga ko yam moi ngaling ta yam ko gi tong gu de ne bo hoi hu ji ko pham thadu pu wa bu de ko mem gi oi ba mi le ga kam le ba ji le pha ba yam phai na me ju ko de phim ma me yang oi ba le ga kam le ba hai ba ji ako he na phaduri bi pia le ba tar gi de ko ur ke ne hai do senten go me na ho gi han gi ako bite to bi na intervent to bi na step ma gi meng jeng ya hai la hari je sri he na pia dai ra gi amu gi he na ko phata ba ba do ur ke ne hai bi ji mem ju khang ni ade gi ko le ga pai mem su khang gi le ba adu hai na moi ga le gi batam na ka gi dam mai muthan bo na dab no le ga le sa sa le utam ka gi no hai ba ji ai ba tham je ge ba ko machine boy yam thengam ne ba hoji hai juni yam na hai bi ni mori da le ba koi commando koi gi force kai hai ri hai ba tam da mo she hawai ga chak ka hawai ga tu ne sa ba phang dre adu kari ma mana ma sing se sa ba tar ga di masa gi pocket gi le ga da koi gi adu bo sare adu bo le ba phang de ai ko ne tumuk tre me bi gi sa da tum ne ne so ai hai ba gi mi gi health bu gi adam mi gi ada ngak tan mi ado mi le jeri ba mi ko gi security force commando si mai pura moi kari wali moi ko chukare wali bra moi cha thana wali bra hel kari no ha jobana khabi da na dai kari gi no wa achile ba ngai ra ba yam ra bi du ar police ko le phami ba dg ke gi moi na te ba police constable mai pura le ba ko mai pura le ba chi ngai moi ngai ne ba moi theng ri ne ba me jilam ra ko gi no mai me jilam kan land ti mo ya bra mi me jilam kan land ko land ti no ya bra ba adu khan ga dam ne ba adu ka dori ko ge kanona kisatomina akogi kisatomina ma chaito na ningam do me do ko gi phongtok hek lu gi bagara akogi manipur gi akogi cabinet minister amaganda dan kari wali ge sarsi wali adu mayam ju su ko peram ji post ge ju pi na ba ko tawrage adu yare ko adu tawrage na lu na ngara ba ya wa bi se ge sidu men ko no opol ko no du mi gi ko no du lu thaduk social media da tawe ba ada legang lo kholu me puru tu me se ke thamodo me am ju opolo hele ba o no me ga maru ga na ta ga chu du sindaba du to ne hai na si bu le ba ngai ba ba secret men tem to du si le ye ba adona lengak sina ko gi secret ba me am punu bak si ho un mo do to bi gnu sine bo le fa ba inda ai thamjori je nga na ko gi state security force na mathok to jeri ba do ga central forcing jina kamai to dra ma si mo na asek ba mathok du mo to bra hai ba chi tàu tàu đi về lăng na monitor tàu na chỉ đi hay mà tấm chana mà xếp tàu ra suy chúng thua cái na central government na cái mà em hai quarter tàu rồi đi chỉ thua người ra vậy mình có phải một cái gì ngay là rồi chỉ quay tập biến tập phun tàu rồi đi em là cái em thì tiếng mình cái này phải vậy nên thầm giờ nó ra bị bầm nó cái gì cho mình ngang gì cái gì Union Home Minister Amisana phun tàu cái cái gì mà tấm quay na cái gì pension card lạc vào Indo Myanmar border kilometer listing hung cái mốc ra cái manga đi ban co si pension card ni hai re ba ada ai na jo hangni di kai no ai na hangni di Indo Myanmar gi border pari si pension card he ba se au lai phare ba ko phar ga di ma gi si gi ko survey loi ra bra bai Myanmar ga ko lo na ba si da ko gi asonde henjeli hai bi dam ta ji usem ari gi mayam pura isam ko mayam pura ba mana border gi matang gi mayam pura ba si ko gi si ji yetna da ko tra si gi pension card da ba gi bang da border survey loi da ba gi survey india gi mi la ga su survey to bong da na sat ki ba kya lai ri ba adudi Union Home Minister na pension card hai adudi survey to border card hai ba ga sama nei ba adu phai bai di mana ngang ba da dispute lai ba ani gi uloni ba ko gi se hana survey to ho kane sabe turu ta turu ra ga ko gi si kha ge ne har ga di wa da phadan hai ba da ko na pien ge ne ba adun da Indo Myanmar border pension khar ni hai ba hai ga di akoi gi lam ne akoi ko mangoi dur no ba adu ko gi manipur gi mi se khang ja the khai ma na ye tu mo to public la mo phau le mo phau da akoi mang loi hai ri ba ko ire ba gi dam te le ri ba aduna center gi lu sing no su mo na ngang ba ma tam na jam sek chen ngang biu akoi la manipur la ngang no tham biu me am tham biu ba adu ro gi ja ko mo na ngang ba do adir ga han na
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯁꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝ ꯎꯠꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯃꯟꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯐꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯀꯣꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅ 17 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯃꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯧꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯌꯥꯔꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯑꯇꯣꯡꯕꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯗꯅ ꯃꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯀꯌా ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ 1947 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯌꯥꯂꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗ ꯌꯥꯂꯥꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯤꯟꯕ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯁꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯟ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯆꯍꯤ 5000 ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯤꯜꯂꯨꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯅꯤ ꯅꯝꯊꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ 52 ꯁꯨꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯇꯤꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯀꯣ ꯄꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯩꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯨꯊꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯌꯥꯟ 50 90 10 ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯌꯥꯟ ꯀꯌꯥꯅꯣ 14 ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯅꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯠ ꯀꯜꯆꯔ ꯀꯩꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯟꯗꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯝꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯔꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯐꯪꯅꯦꯕ UN ꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯥ 9ꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯡꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯃꯇꯣꯟ ꯀꯛꯇ ꯁꯨꯒꯥꯏ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯗꯤ ꯊꯥ 9 ꯁꯨꯔꯐꯥꯎ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯃꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 48 ꯑꯋꯥꯔꯒꯤ ꯕꯜ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯂꯣꯏ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯨꯕꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕꯅꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤ ꯀꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯦꯊꯦꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯣꯛꯂꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯩꯊꯦꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯌꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯑꯩ ꯌꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯁꯦꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯝꯖꯥꯏ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯒ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯁꯨ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗꯨꯒ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ
하이브기 와서 시바나 그는 레이버다리 아코이 가만히 아코이 하우드 기도를 노고 해 이야만 하이브기 전에 내션 하이웨이지 뭐 민이 내션 하이웨이지 학생이 꼭 삼들이 뭐 아쪽과 그게 실리네요 트랜스포र्टेशन कम्युनिकेशन भारत की जेके की बिटेन लोई समना कोई नेशनल हाईवे को इम्फाल दिमापुर लंबी अदगी नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जेबा लंबी अनि जिना भारत के नुसिनग्रा अकोई भारत की जाति की सिटीजन ने हाईवे खोप नो से तौरीनेबा अदु नेशनल हाईवे अनि बक्सबो दगनागी कांग्रेस के मतलब निमित चाम कंट्रोल दोनी थिंगमी तमिलनाडु से कोई कब हाई दबनी निमित चाम कंट्रोल दोनी कांग्रेस मतमदा हुजिसु थिंगनिंग मतम नंगई बसिदा भुट ठोक्तना सिदा मोइदा सिदा मैं पाइबा यहाँ पुन बक्सिना गाड़ी इंदना मैं थादो मतम अदगी ड्राइवर क्या क्या फुबीदना किडनैप तौदना अदगी हेडमेन क्या फुदना पोचे क्या मगन लाई मतम कनाने सिगी मनपुर गवर्नमेंट सोंथोग लेपा नंगीगेबा हुजिसु मैं वारीबा अदि इंडिया गवर्नमेंट जिंग करिनोबा सतोक सतोक तबो बला बी इंडिया गवर्नमेंट तौद मोइना दिल्ली का गुरुवार समनबा हाईवे दो अदुरम तौने तुमिन फो पाइबे मोइदा अदु जबादी जिंग मेंग जमोद मोइ जिंग मोइ जिंग इंडिया की मेलन अति खतरे मोइना इंडिया ने खलिसे अदगी सिंगदी अवन पोलम जब चखुतना मणिपुर चखुतना इंडिया चखुत यारोय नरेंद्र मोदी ना अकन नॉर्थ ईस्ट अकन बिंग येंगी पैकेज का पिगनी नरेंद्र मोदी दी मेरा बाप ने मेरा मां ने हाईवे खुद खंजरी होगा मोदी जिंग में नेशनल हाईवे अनि फॉरवर्ड हिंगवाना सेमंगमदबा अदु गाक सेमसुंगमदबा अतोमत तोलगा मोइना खुद थंबिबजी सी अखुन यागिद्रबा नमधा अखुन कई पुतोई अफा सोनरोय अफा डॉक्टर इंजीनियर हाई आईएएस ऑफिसर मैं मरे बग में बलैयो मुई हेमरो तहिन मनु तबले बाग म ओरम तरा गदि ओलंपिक थेमर जो को नेन अखो सेटर गनि इंडिया दगदि अखो लोगने हबा अदबिगी सम मिगी वार ई कापग मिगी सम हिंगो अदबाई लहिन गदि माइना अदबाइना सी सानब माले अदुना मोर होनबसिना काइना कोई पॉलिटिशियन में जो बगी मखुक मखा द मगी तुरगा न गहनबा पुलिस मखा कोई स्टेट सिक्योरिटी फोर्स मैं पुनः अतई मैं पुनबू लोन अखोई तौम थोक थब तौदना नंग थम्बीब भारत की सेकुलरिज्म चलने भारत डेमोक्रेसी चलने लेबागनी भारत की करेंसी नोट अखोई सिजनरीबनी नु तौरीबनेब चप मानब यंगीब अगर खर सोथा लेरबनी सोथब बेंगुद खर यंगीताबनेब सोथबसीना इरांग थोप तमना सुयें लोसिनबीदना तुम नमथरगदी हवलरोयमी नुपागन नलब तिंथौइदो अदर कमाइना हवतोइदो बाइदी नुपागन नलब तिंथौरगा हवतोइदो अदो अखोइगी मणिपुर लेरब लांगरो म्यामसिना खंगंगमदब्राबा अदो आई अमता हाजिगे अरोइबदा ख्वाइगी सोइरबिसे करानो अखोइसुने अखोइगी वोटर ओइदो अखोइसे आइडेंट वोटर ओइदेबा वोट की मतमदा लेब सेना लेब याबा सना साबीब याबा मोबाइल लेबीब याबा सुमांग थोंबीब याबा दरक सेम याबा मसा लुंग्रा अदु पांगे हाइबा अदुगुम्बा अदु ट्रक पिजबंगम्बा यू पिथक वोट गुम्बा अदुबा अखोइ मिरेप मयाम ले ठिका तोर फुरान मयाम तोगुम्बा अदु मिरेप ओइ थोरा गांदा अखोइ मिरेप तु बखोइना वोट पिरगा थादरगा खकतु नत्रो कसी अखोइ थिंगिरबा अखोइ ह्यूमन राइट काइना अखोइ कंगवांग मंडल लेयम मयाम पुनबकसे से अखोइ आइडियल ओइसे वोटर ओइबा अखोइसे फिदनफम ओइसे असेंग बखंजे सुम चाब जुम्बी मयाम पुनमक्तना अखोइ कनोगी जुमनि सा जुमजाउ सारबदगी ओरपदगी सुम चाब ओरपदगी तेखरगा नलपने नलपदगी मयाम जो सिरपनेबा फतना अखोइ मत टिक 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 लाव इसिंग तिंगबा सुम चादबा जुम्बी मयाम जुमनि साब ओरबगदी करि तेखरुदगे सी अखोइ खंबियो अखोइ खंबियोबा अदुना हुजिकसे मनपुर में वाबा याब वारे हुजिक मैं वारे हुजिक मपान थोड़े लोइनमक आंगांग बो थोड़े लोइनमक थोक्तु मपान थोड़े अखोइ तौराय वंदि हुजिकति लोसिनबगी ओइबा अमा वारोइसिल अमदो थौना लेना मांगि मदुना हाउगि होय मांगुना मांगरे वखन तातम ताखि लेरगो हुजिकति अखोइ पुनमकसे अचुम थबक तौरगे अचुम लंगारो ओइरगे अचुम लो मेकर ओइरगे मियामगि भोट ओइरगे हायरगर मोइनने फॉरगेट को हौगिबत कौथोकबिब तौबो अग लेरगो हुजिक खतम दा चुमदो लिन मखुद संग चुमेगिदि अल्लाबना लिन मखुद मखुद संग चुमनि को हायबना चुमबिरोबा अदु आइगोंदे शक्ति लेरि अदु लेरि हरगादा लमन खुमुनि अदु तौनि हायबो चंगति बिरनोबा अखोइना नेजमनि लेबाकि उरबि इशू सिना यामना अखोइ मयाम कोबिदा अखोइना खंगजेबा हाइजेबा अखोइना नेजमनि हि तौबियो हायना हायना नेजमनेबा असिना मोइना अखोइगी येकना बदौन उबा अमदु उबु तोय मदुदि मतिक सादा बलेबा किलुचिंग मनेना लुचिंग मियाम हाइगिनेबको अदु हुजिकति फरे
Barat Langa to make up Tolo, puppet government with Liberino, puppet government with Bidagini, Bal Punipan Toriva, ha. Manipur kissing the Manipur Pazam to the Sapang Mukliva, Nation Highway Adivava, it here when a Sapang in the bar. Luriva man Punuk correct, you know, highway dog on Wigan be your bar. She, I don't know who the tea. They're not done. But we get to the tower, Manipurama, singing Musum Manimata. I think Musum Tamanimata. There was a Makata Tazaka. No, she has a problem. Hozikle situation is the Tangdu Laitaba, Manipur, the Belly the zoo, the Ching the zoo, a two matam da Tangdu Laitaba, and Biba, Loina Loina, central government, Manipur highway, and say, India Lamnisijo, Tuan Balamnati, outside in a day, Ate Lamda, freeway bagum, Manipurgi, highways, free and Biraga. Manipuri Prajada, Awaba, taking him a pin, began to have even was about Takari, Adu Makata, was on a bit of Jackie was a Hogi, was a Dihanazu, when you police key the way marine police key question in Hanzaki was a Hogi was the key Iran ladies, Manipur, pressure government, the Lang actor pressure lay has a Mishimina York Pojiki highway, Tinjalapa, Praza, Wara, Gadidum, Masamatadum, pressure Lakota was a Hogi, Madame Dinohina, Maruina Moria, the Campopida, Turachampu, the Hogi state police force, reinforcement here at the Wingam Drize with the help of Central Security Force. She Karimangi Singam Drimosa. Aduga, what can be the concrete plan to bring normalcy in our state? Samtanozas. Yam sang the heavy Yam Paji Nasi Kari Aramba Tengolka Kari Arambai Tengol Hebra Kaino group Ama Lepak Nimba Mayam Bilis Volunteer Force Matang Tori Sikari Toino Imung the Mapa Sina Mane Imung du control to Wangam Drabadi me Athena meing Chanchalakpa me Athena Lam Takshalakpa me Athena among Balang Jalakpa helps Masahona Bini Masi Manipur Manung the Manipur Galangak down collectively responsible should be shouldered by the government, not by Biren Singh alone, by the government. Government is very powerful, government is everything, government is Mayamgi Mama Mapani, everything. Masil Hanadigi preemptive measure, Mamangadigi Masi preparation Tokna Tamam Tokpani. Masil government is a fail, totally fail Oigre. Yamna Tajaramba, Honorable Chief Minister Maki Oi Jet Ani Nashidi Minister Ani Letpau Hockey Amadi Nemcha Kipjen Amadi Maki Makoi BJP MPs my MLAs Mayam Punama Yamna Tajar Madi Tadok Padigi Onjalak Lin Ol Karo Ol Chikshalak Power Bani Mase Maigi political gi Maigi intelligence failure or Rambajai Man Yamna Tajana Torubada Tadok Kibo Rambajai or government ki intelligentsia Ladyba special branch or district special branch or district intelligence bureau or central government de mana thajatraga state thajatraga central government ki JD lady joint director IGP level the lady moi tathok tasin tolukun mase mai ki policy ni moi na hane digi Chief Minister is not that meeting after Piron Krasilga Dup Barti Targa Koi Mayam Shiga Belly Dinga Taunati Ati Mapam the Tori every pocket, every community, every district, every subdivision, every subdivision Tanatana rural area Punamakta Kanamai Karihamaki intelligence or my Tajama Mishet Tham with them Masamai Niomne. Maday Takshaban this is what one is supposed to do. Yamna Thadu Badigi, Yamna Tajabadigi, let Pau Hokip the hiding with the Hayan, pinning with the portfolio people, Nemcha Kipjan, the pinning with the people, towning with the town, Tadabajaba, the Pesha, Tau Java, caught by even medical college, Tamjanma, Madi, Adi Apapa, Tamjamakopa. Yamna Tajurubadigi, Shoy Gremase. Shoy Gremase, he will have to admit, Ma Hibam Toy. Masagi state the Mashana control check security provide to Bungam. That government is totally failed. Totally failed. Adun central government Changel Asia. Adubo, Kasukai, the Lenga Kimakokni, Oi, Manataramba plan the show here. Adu Mapo condemned to water the Mayang Chief Minister ni, Kuntra Mangagini, Jatkini, Adumango de Yam Latini Chebus, and White me, I say, Awang, a name Awang, and Mulai, market, a Papa Saruk Chehitari Nipan, Mapan, Pajanatori,
kadang mana apa besar tahu gudra yang tahu itu masih aku kari hari ni aku ningan larak pa manguda thoni indor pa ini aduna face tahu dah apa talking talk lagi itu kesukai itu lagi tu mido aku ni higan bejat aku ni apa na hajik te you be top nasi statement dari Chief Minister jamna top oin hari we are happy atu reality that masih produk tahu sungai gati aduna masih samna harga lengak nam ajak bhajana tahu do or die ni Chief Minister adong papata karina we do not know 9 months ago 9 years jengai adom na tabak yam na tauri we agree we support and we want that you continue to do kambu narco terrorist singchin onjal moi plan sing chi tanate mamang di 30 40 50 years se torok pani manipur lengak na jam na line khangi ba kari su khangi da ba say 1950 51 the chief secretary or home commissioner oramba nupa ko t kipjen 1951 the first IPS ma or mare man ka torumba akhui gi manipur gi akhui cabinet ki decision ka matam ka onthoga chin ku ki jo pune makse loina manipur da lone scheduled tribe lone on ga damani ka man onchalam na torumba mafam man pr oining matam da man pura onthomba akhui mithei sing jir chaor ne khoi di tamdali bani chimdali bi shir pang ma atani kari su khangje banate manipur se pura jonthoba madi nupa di horuk padi ngasi tawri bajan madi lyric engo de leye if you want that I RTID poro engo de lyric lay jengning bara kana jengning ngi you come to me I will show you some face aduna matam galeng ulamba migina amana haigibda amana jaba say example Mizoram gi chief minister Laldoma ngasi ta ngarang nan tama chief minister wari I congratulate him adu man ngang makharin sum taba phangi officially de ai ne paper de thengnadri sum min ngang na ba tai mam manipur da khut thingyan ba hore haidana joram thangan hairam badu adugi chip akoi chin kuki jo gi amata punna gi sipandam je khoi gini aduna manipur da adu pr thamun harbe se I would like to congratulate you Mr. Laldoma sir you are 1977 IPS batch you are a senior man I know but didn't you think that your territory is limited only in Mizoram? Did you think that the Mr. Biren Singh is like your LDA, like your Sipai, that whatever you want that Mr. Laldoma from Mizoram, that Mr. Biren Singh will implement without asking, without hesitation, so he will work whatever you say? No, Laldoma sahab, you are a pretty senior IPS officers, I agree. You be in your own shoe. Nang nasagi state ki manung dale you nakuting yel patar din nakut di kak pataban ito. Please be aware it. Don't interfere in other state. I happened to work for a couple of days like the Brigadier T. Silo, Chief Minister. I happened to work with the Lalthan Haula, Chief Minister. How great! These are the two most respected people I have worked. We have never seen past except the Jaram Thanga and yourself. You have just joined yesterday, 8 December probably. I think jamna kuidri na mananga si akoi Chief Minister loki ba role se. Kuidri ngasi noni ni to ngai ri ba. Adu ma ko gi Mizoram kan da Manipur dam kuting jan ba hori hai. Manipur pajama ya muslim tar hai jage out of the way. You keep in mind makoi gi narco terrorist ki sagi se all India ke bureaucratic settle the whole government of India the lang thudna loina leiribani mi gi di amana haibida amana loina tagudi ngai da loina leiribani akhoi tani meeting mo mi ni phui manung da mi MLA lau ya daba nasagi state ta nasana khongpa na kausan ba nakhoi su mi na lummaga noi da nattaba thabuk tor ba da kari khoi na haibam legene nasagi state ngam ni tanja da noi 40 MLAs leiba nakhoi na lep tan mai pada lep ko damne ne Chief Minister and Minister na khoi pun ko sirisu sige haidan Khalistani da lepu ne na khoi lepa ki tabdu na pun si ka thou ne mi sibu lo ga lupa lag yang ge pir kai tau duri noi na chana su do mi na hato pul lo ga akhu se paisa khana re ko ma pi ne na khoi pen ge dro na khoi nuai ge dro lepa ngak pai tamu to noi MLA bang noi pullu habisu noi ja da ba mi na modigi advantage lowi ne mi ge di Mizoram diga hairekpa noi na khoi se tawri punam whole world the cookie gi mayam punam se chin ko chap manaki phattaba su manei aphaba su manei akhoi di at least aphaba de khoi di manasi ne ke doge
मीगे मिनाई उधर मिनाई में बिखानी इधर कोई चार न ले रहे मम्मी सिंधुना नशी कोई भी नेथट लगा कोई भी मोई मखादन नमदन खोपांग न नमदन थम्मगा कोई भी पुल्लगा खुद पुल्लगा थम्म चलंदन तौरे बसु मेते न कोई कर मतम न कोई ज्ञान ताकत न कोई मेते दिसुनते alone. I request to the other 33 communities Nagadi Shakhangdi, yes, Naga UNC is coming out now, but too late. Masi kariguma UNC da or ate sagi the thom ta the miti the tumin le bijaroi. We should immediately intervene it. Akoi tausi tauki. Ate sagi pun mukte ke dogren no koi ke do except UNC not ate sagi the karigun tumin le bidi. Why? Why miti pangal maji thori okay kolau load. Ate sagi ke dogren no koi di Manipur se no koi natra bro. Natra di Manipur no koi nati have to koi no koi condemn to gunito. Adura koi pun hingminesi jaram tanga nge tokre Haji ma to pom laldoma lalu khut thingelei aduna ma masi achim minate mai bureaucracy yam leiri loina Manipur se tak tangkai tahan ngani Manipur pajam yam section view hai besam tang ai thamjage yam wajari wala khoi matam je almost loisale khoi minute manga khatang dari minute manga sida ai ozani da sak manabu question da dum minute ani gum dang hai bi yam sang ai bi kano oza thank you so much oza yam khoi gi hojik oza samjai nga sa hai but let's forgive and forget hai bane ngakpi raji aduga khoi kautho ji aduga tangdu lai ta na ba lambi rom do ina belly da ju de ching da ju set sai na matang is da oza in hang janing is what will be the future road map to bring peace and harmony in our state permanently yam telun na hoza sang davida akanu ji je fa ai yang Manipur peace and government harmony puran honda bagi adu gi lu na mo gi mo da lenga khang da ne ba thoi ji irang je kai no kai to kana soi gi da gi no Manipur hana karu fruit nu si charan le min mi kana na injil lega kai to gi na bi ji lenga na khoi khang da ne ba ai hak sang jam na phal le mi ai ngone gi hak sang gi ko leina ma am sak ai kai no hai bi ko na detect to ga mari le na doctor jing ga sin khang da ne ba adu mari le na doctor fu yeng dre khang ju ho dre ada leba ngai na nem sekali leba ngak na regadi awa bani sum henta bani hoji kero ki Manipur gi mathona pharaba si minister suchan pusan ngami bra ngan mara mathona phaina koi gi asandinda koi gi kanu gi isa kebre mi pham wa dani ma kabu bisat pa ngami bra he yi ho atune du gi leba ki oi bandu chungbam oi betar regadi khumjung ngada bani sang ba de ma sang koi sang bangam dra ai leiri ko le na hai ga bani adu do oi raga da koi gi miyam gi lusing bani mathona phabani Katu ga mang tha thabuk to ne to buda ne ba adu hu te hai ne hau jo hau re akoi gi mi hak te ni akoi gi mi gi mi ni akoi election da khal ge pi gi akoi bo tha da win gi bani adu gi a je sister hai be gi wan thuk tu mun khang ga na le ba nga u hai bani le ba ga ku ma de mi gi kok ni le ba nga kanu mi gi khong tu ro nga kanu thong na phara nang gi akoi gi dang dang alo lo kun thuk lo adu ga mi am na nui le bi gi nui le ba ga ai le ba ko hin biu adu ju so tu gi matam lai ri moi bu ko ga lebak miyam no jik moi bathak la da da adu to hai di na hojik koi arabai te ngona du sidra arabai te ngona tang kumberi da kala go ship ko kuni ndu agang jing le ko ro bni yo basi moi thaja da la isor gi bang che kan da no sin no de lebak ngakani hai bu hai yo da hai silu ra bra tra basi silu ra bra ba a se thori ji kari gi no basi moi yam ti kai ngai ne ba ai je adu bo ai hau gi bedu ko hui ti khoi mam che ga no koi mi hak de ni yek sa gi salai ga du im bang de ni adu phajana akoi lo chen de ba hon de si lohum thog thog ga do phajana akoi gi lo si hai ba se ai fa ba ai tham je gi adu yam ra sa hai gi ba ma phajaba ma do moi de ngak se no moi gi police mu lu lei ri adu ya na mi rang hau tam na koi gi thai bon kendra gi koi gi emere education ya ham ba ma gi security guard nam do ba pitu ki bre ba हाँ अरे भाई मतलब तब मगर मैं जो तब उधर थाजिल उधर अब वो तो तब दे फटबू तो तब भी फिल्म दे टोक्सी अदर मणिपुर से लगा कोई सिंग लई है बगी कानवा फंगन सी शांति ओसी मीटिंग तो बियो पुंजंग बियो पुछ के बिजी सेम बियो अमत तो ओरगा ए बाक तंग दे शांति ले बले बाक तो ओहिन सी दिल्ली ये मखा ngarag le बाक nga gum si oza matam ite oza sonam ne jo hoji hai wasak manam question da khoi gi what will be the best road map for the equal right for all khoi right pumbal Manipur lai mi pum khadi ma chap mana ba mong je lei bagi masi right che oza gi mot yam telam na Manipur gu Malipak easy going harau ko mai tor ga miti apang mane khoi jam sing ye apang mane khoi di pura ora puncha cha pura harau je Manipur du free labor man madi shoi ri bani lenga ka
tainaba Manipur ga Nagaland ga peace have state ani na taina harau jaifan legedabni Bharat Sarkar na tawgedab neti ai jumthang na bado moiga phajana khoi manana mot manar chamini gadabni imung amada Manipur da libe jat kunthra manga se chei yankai humbu humotara di chei cha ke adigi laktana punna laktana meite ni ngasi mabuk phalam da batar badi sigum sagai ga se nahana Nagaland kuki im da taba jatana loine tanthokna loine chakai gas pani da khar tari indigenous inhabitant hoida moi ta mangai de ati ti still Mizoram da jengu mitei jamata lamche dum pi bajate ati sagai da akhoi Mizoram pi lor se karim facilities pite Manipur the Mizo listing kano tariba. You Mr. Laldoma, you come and see how many Mijos constructed palatial building and the working in the Manipur government the kayam nungaile nangi state nanga committee gitamota community hall mapiram I am 100% sure aduma ni si cheju Manipur is mini India ni Marwari doing flourishing business Bengali tori apa moi post pai kotan lerimi Assamese cha dukan nukan kari toba kopa grocery dukan tori adi ate Bihari lady ate Punjabis lady Malayali lady adi Tamil lady punamak se loin lady mechi mayam lady travel group kayam lady free lendi henman gi badagri usitan ishagi kokta khoi amang ma phaidar pun this is too much adu Manipur the peace legi ham definitely we want peace haji levi se pieces ne Manipur the peace leba Bharat Sarkar na tawgudam nati akhoi messenger na tawgudam ne Shamjai sahab na hagi betu I full endorse it hona bani aduga one condition from my side you like it or not suspension of operation the leriba ngasi khulai pan haliba mioi pu akhoi punam sel lam heliba Bharat sa thing dir se moi hana surrender to hongedam ne number 2 MLAs 10 MLAs and 2 minister jaudi bese moi lakadam ni lag moi se assembly da moi say yes officially moi lali hain gedam ni moi ni thugari bese adoi di Manipur khoi punamak punna khoi lemina ba hingani moi yaudana khoi hingba jate akhoi yaudana khoi hingba jate aduna khoi punna hingmina si thoking thokre madmatung namu thon danaba but you ask the genuine demand don't ask a nimitse putharaga only Churachandpur ga kuki re dang atang alang dabni Manipur ati lepak to maman latamu haido that is not possible punna hingmina si but your mindset should be very clear you should not forget what you were and what we have given you we want peace but come forward but don't be selfish you will have to be justified to reason manungda tawgadabani punna himenasi haiba appeal tawjari himenasi haiba appeal tawjari sagi punamak not only the chin cookie jo ati sagi punamak ati su himenari dana why not Chin Cookie Joe group why not you learn from this other 33 communities yes we live together 34 community mani was harau tayamna exactly punna hingminazi haugradi haugre and let's forgive and forget afaba sangat tillu phattaba miga punganu Manipur da athuba matamda tangdu laita ba lakpo irasunu haiba wahum thamjaraga Oza Sonamani, thank you so much. Oza Shamjai, thank you so much. And loina na yengbiri ba khwai punam mapu thagat chari. Thank you so much. Good night.